نداء الإسلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي المتين الظاهر القاهر المبين، لا يعزب عن سمعه أقل الأنين، ولا يخفى على بصره حركات الجنين. ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وبطل أمام قدرته كيد الكائدين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari kita nyo biyayaun hawaktu ini, amuin dumihil kita nyo pangadjian, kawaun na tu siya din ha Quran iban hasunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena amuinin ilmu bunnal amuna in kawaun natu din ha Quran iban hasunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asabab ito mga umat bariman, ini karihil na to biyayaun hawaktu ini pangagjian amuna in mga asbab, in mga kasabab-sababan hikasud si manusia halom sinar ka jahannam. Sababin kita niyo manusia amu impiapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hal lianna to ingkatan kakahinang amuin kakahinang di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawa kaamuin kakahinang sulang hapamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab amu yatuin makalarak ka tu tanyo rin di hadunya, iban haadlaw mahuli. Hapabila imanusya o narugtul niya, sara din Allah subhanahu wa ta'ala, atawaka amu inaun na hinang niya hinang di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amu in mahinang tiranan hikasud niya palom sinar ka jahannam, tantu tuud in manusya yaun haadlaw mahuli, lamud siya din ha mga nalugi. Hasawabiyat to hatihon nato, ingaton nato, im mga kakahinang banguno naman im mga hinang hikasod si manusya palom sinar ka jahannam. Hasupaya amuin kahaniban nato, kalayuan nato in mga kakahinang ini, karna hasupaya kita niyo di makasud palom sinar ka jahannam, makasud kita niyo pasurga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Matawd dakuman mga kakahinang dusa hikasud si manusya palom sinar ka jahannam, sumagawa sumabot na sadya kita niyo amuin ganta kagawsan nato hawak to ini. Nenha mga hinang amuin mga asbab, denha mga asbab amuin hikasud si manusya palom sinar ka jahannam, tanto piatampal kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, piatarang nakato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin rasul niya, im mga kakahinang amuin hikasud sin manusya palom sinar ka jahannam. Impanagnaan din ha mga amuin hinang hikasud si manusya palom sinar ka jahannam, muna amuin kakahinang kufur. Amoy ni sa laggu-laggu asbab tiranan hikasod si manusya palom sinar ka jahannam,
amuin mukaffiratun tukhriju fa'ilaha minal iman. Apabila inhinang pagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin hikagwa mo siya din hapag iman, makakatto ko pa amuin hinang hikapagkufur mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa tujibu lahul khuludu finnar. Tanto tuod wajib na kayo mo, in patattapun na kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom sin narka jahannam. Na din ha mga amuin kakahinang hikapagkufur, si mano siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabuton na to dah. Sabab amuyan in panagnaan, amuin hinang hikasod sin mano siya, hikasod niya palom sin narka jahannam. Amuyan in kakahinang sa laggo-laggo dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin hinang hikapagkufur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kalimatul kufur, amun hikapagkufur mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, amun hinang hikapagkufur mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, hapabila agutan ko sin kamatay, hawayroon ko nakapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, tanto tuod, wajib na kayo mo, impasurun ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom sin narka jahannam. Sabab sin nakahinang ko sin hinang hikapagkufur mo pa Allah, sabab sin nakahipaghinang kaw, sin hinang hikagwa mo din hapag iman, nakakatto ko pa amuin hinang hikapagkufur mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pain Allah subhanahu wa ta'ala di itod siya magrida, hamano siya, amuin nakapaghinang siya sin amuin nakapaghinang siya sin hinang hikapagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di magrida in Allah subhanahu wa ta'ala hamang hipon niya. Di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in makapaghinang inipon niya, sin kakahinang hikapagkufur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala yarudha bi'ibadihi al-kufr. Di magrida in Allah subhanahu wa ta'ala, hamanga ipon niya in kakahinang kufur. Hasabab yato di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in makahinang in ipon niya sin kakahinang ikapagkufur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyan hindi na hamanga salaggo-laggo, sababun akbar, din ha mga salaggo-laggo hinang hikasud amuin salaggo-laggo hinang dusa hikasud si mano siya palom sinarka jahannam. Din ha mga hikapagkufur sin mano siya pa Allah na amuin asyirku billah, in pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, in kumawa kaulimbang hapag-agama hapag Tuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala dugain din kaniya, tan tutuod na kapag kufur na ko pa Allah. In kalimatu syirk, amoy pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, inini din ha mga salaggo-laggo, amoy hinang tiranan, hikasud si mano siya palom sin narka jahannam. Apabila imano siya yaun, himihinang siya sin hinang hikapag amuin hikapag kufur niya pa Allah, himihinang siya sinhinang karurugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, himihinang siya sinhinang pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawakto amo inabutan siya sin kamatay, hawala siya nakapagtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala, tanto tuod amuin wajib na kaniya in makasud siya palom sin narka jahannam. Hiyaram lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamano siya in makasud siya palom sin jannah, amoy makasud siya palom sin surga. Hiyaram niya to kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sin nakahinang siya sin hinang pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib na kanya in sumud siya palom sin narka jahannam. Sibuda ka amo in pagsakuto hatungod sin parkala pagtuhan pa Allah, amo in pagtawagon al-uluhiyya, amo yung pagtawagon pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, bay hapag ibada. Biyan na sim pagsambahayang, biyan na sim pagsujud, harugayin din Allah subhanahu wa ta'ala, amo in suon sujuran mo, makhluk, piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, dain ha, amo yung piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, sujuran mo siya, hakar na pagtuhan mo kanya, hakar na amo in
Rida mo kaniya tantutuod na kapag hinang nakausinhinang hikapag kufur mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa kaon din ha mga piyagrukuan mo, piyagtuuran mo, inrukuan mo siya sa simpang lagbuin mo kaniya. Sabab simpagtuhan mo kaniya, natantutuod nakahinang kausinhinang hikapag kufur mo pa Allah, tantutuod nakahinang nakausinhinang hikasud mo pa sin nar ka jahannam. Atawakan nangayo-ngayo kau. Nangayo-ngayo kau harugaing din Allah subhanahu wa ta'ala. Nangayo-ngayo kau da harugaing din Allah subhanahu wa ta'ala amo impagtawagon at dua. Nangayo-ngayo kau ha mga tao patay. Nangayo-ngayo kau ha mga tao amo imyamatay na. Amo yun na halom singkubul nila. Yaon na halom singkubul nila. Ubus siya to nangayo-ngayo kau kanila. Sintabangan nila kau. Nangayo-ngayo kau kanila, sintabangan nila kau. Natantutuod, amuin nakahinang kau sinhinang hikapag kufur mo pa Allah. Nakahinang kau sinhinang amuin hikasud mo palawm sinar ka jahannam. Sabab yung mga manusia yan halawm sin pakubulan nila. Amuin miyamatay na, tantutuod di ikaw tabangan nila. Gaman sila yung mangayo kay mo amuin tatabangan. Gaman sila yung mangayo kay mo amuin tatabangan. Amuin panginduaan mo sila din Allah subhanahu wa ta'ala. Panginduaan mo sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imbang man sila malapas din ha amuin siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bunatod, di ka mo karungan si mga tao yan. Di ka mo karungan si mga manusia yan halawm sin kubul nila. Amuin mga manusia miya matay na. Di ikaw karungan nila. Minsan uno yung pangayuon mo kanila, di nila kagawasan hikarihil kayo sa wabmayta. Wayroon kapatot nila. Hangkan yung pagpangayo-ngayo. Hangkan yung pagpangayo-ngayo at dua mukhul ibadah. Yung pagpangayo-ngayo insyayan, yung pagpangindua, inyan din ha mga ibadah. Apabila nangayo-ngayo kau harugain din Allah subhanahu wa ta'ala, tantutud na kapag kufur kau. Tantutud na kapag syirik kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab itong mga umat bariman, mga sila yan amo imyamatay na halom simpakubulan nila. Di nila tay mauning pangindua mo, di nila tay mauning pangayo mo kanila. La yastajibu du'aakum. Minsan pa inkyaonan nila yung lang sinallahu ta'ala, karungan nila yung piyapangayo mo kanila, la yastajibu du'aakum. Di nila rayat to tay mauning pangindua mo, di nila rayat to tay mauning pangayo-ngayo mo kanila. Sabab sin amo inweron sila dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kapat. Sabab hindi nila karungan. Minsan pa karungan nila lang sin Allah ta'ala, di nila rakaw matabang. Di nila rakaw matabang. Hasawabiyat to, impagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, labay harubu, labay hapagtuhan, labay hapag ibadat, na inyat to din ha mga dusa, dakula, din ha mga syirik, dakula, din ha mga ikasud si manusya, din ha mga ikasud si manusya, walom sinar ka jahannam. Atawakan amuin rububiyah. Pagsakuto haparkala rububiyah. Amuin wayroon dogaing kahagarun mo. Long mo bukunin Allah Ta'ala in nagpapanjari sin dunya. Bukunin Allah Ta'ala in nagpapanjari ha mga manusya. Di mo yato kahagarun. Bukun lang mo in Allah Ta'ala in nagpaturon sin ulan. Bukun lang mo in Allah Ta'ala in magririjeki. Bukun lang mo in Allah Ta'ala in magdihil kabuhi na inyat itong mga umat bariman nakapagsirik ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa abiyabay taasin Allah subhanahu wa ta'ala in magpaturon sinulan iban si magdirihil kabuhi amuna in Allah subhanahu wa ta'ala. Iban na singkatan nag-amu impiapanjari rin di hadunya. In nagpapanjari kay mo, in nagpapakaon kay mo in Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah subhanahu wa ta'ala intupot amuin susumbahon si manusia haway roon sa kuto niya isa-isa niya. Ang kanlaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hafarma sin Allah subhanahu wa ta'ala sabunnal to din Allah subhanahu wa ta'ala hisiu-siuin nagsakuto. Sabunnal to amuin manusia hisiu-siuin nagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Sabunnal to lang sin Allah subhanahu wa ta'ala haramun namu na kanya in surga. Haramun na kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in makasud siya palom sin surga. Hati niya di na siya makasud palom sin surga. Di na siya makasud palom sin surga. Sabab sin niyabutan siya sin kamatay, yaon siya rin doon nagsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon siya rin doon sa abo nangangayo. Amuin ha mga taong yamatay halom sin kubul. Nalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'wahu an-nar. Na intampat hirihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw mahuli amuna innar ka jahannam. Wa ma'wahu an-nar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Iban mayroon na ha mga nagsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala imma katabang kanila hadlaw mahuli. Lampasin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sabunnal to din Allah subhanahu wa ta'ala di niya ampunun. Di niya ampunun imano siya nagsakuto pa Allah. Di ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala imano siya amuin nagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Haono ini sabut sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno ka imana sin ayat ini, di ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala imano siya rin di hadun niya nagsasakuto pa Allah. Atawa ka amuin mano siya diagpakan siya sin kamatay hawala sa nakapagtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsakuto siya pa Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw mahuli. Di siya ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa rin di hadun niya hawakto kau nagsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Himihinang ko sin pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kau mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kau magtaubat na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto tuod ampunon niya impardusan. In Allah subhanahu wa ta'ala ampunon niya ingkatan pardusahan mo misan yung pagsakuto. Yung pagsyirik pa Allah. Iban sin uno-uno na hinang dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala ampunon niya to kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa biya din laggo sin dusa na hinang mo. Misan pa indusa mo yung miyabot pataas langit. Apabila ko mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala ampunon niya to kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Sabunnal to din Allah subhanahu wa ta'ala ampunon niya ingkatan pardusahan mo. Ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan pardusahan mo apabila kau nagtaubat pa Allah. Apabila kau nagbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagbalik kau hapamando sin Quran iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggalan mo na yung katang kakahinang pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyan imat ng pagtawba pa Allah. Yung pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalan mo na yung katang kakahinang pagsakuto pa Allah, iban sin katang ginisando sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sarta magbalik na kau pa Quran, magbalik na kau pa sunnah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumahagad na kau hakalam sin Allah, kumahagad na kau hauno-uno na baita sin Allah subhanahu wa ta'ala din ha Quran, iwan uno-uno baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasunna niya. Sabab yato mga umat bariman, imparkala imasala amo impagsakuto pa Allah lando to din lagko. Sabab di ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala.
imano sa iabutan siya singkamatay hawala siya nakapagtaubat pa Allah. Wala siya amoy nakapangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala din hainang niya sirik. Di ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw mahuli. Wairoon na amoy kaampunan ha mga mano siya nagsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw mahuli. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sumagawa inampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala dosa amoy dugaing din ha pagsirik, dugaing ha pahinang pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asababiyat tumangumat beriman yan pa ko masi dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuhi. Piya pahaba pakay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuhi mo rin di hadunya. Nahundungin ang kakahinang pagsakuto pa Allah. Hundungin ang katan kakahinang hikarukal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hundungin ang katan kakahinang hamuin tiranan hikasud mo palam sin narka jahannam. Asawabiyat tumangmat beriman. Impagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala lando tuod makabuga. Lando tuod makabuga sabab may tamang umatbar iman. Hawak to ko makasud na palom sinar ka jahannam. Di na kaw pagwaon sin Allah subhanahu wa ta'ala din hanar ka jahannam. Salama-lama na ko halom sinar ka jahannam. Wairoon na amoy makasafaat kay mo. Wairoon na amoy makatawang kay mo. Halom sinar ka jahannam. Salama-lama na ko amoy sisiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halom sinar ka jahannam. Kakahaba mapupud. Amoy inunod si mano sa halom sinar ka jahannam. Gantian pa kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unod bago hasupaya ka na naman. Si mano siya yaon nagsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sakit ka na naman niya halom sinar ka jahannam. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Sa kahaba lang sin Allah subhanahu wa ta'ala magkapupud inunod si mano sa halom sinar ka jahannam. Gantian na mo kanya unod bago hasupaya ka na naman. Hasupaya ka na naman nila in sakit sinsiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababyat tumangmat beriman. Magpatilibon kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala din ha mga hinang pagsakuto pa Allah. Din ha mga hinang hikasud na to palom sinar ka jahannam. Daran kita niyo mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impalayuon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Indin ha mga kakahinang pagsakuto pa Allah, iban din ha mga kakahinang hikapagkufur sin Allah, si mano siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Din ha mga hikasud, ikaruhik din ha mga hikasud si mano siya. Palom sinar ka jahannam al-kufru billah. Al-kufru billahi aw bimalaikatihi aw kutubihi aw rusulihi aw al-yawmil akhir aw qada'illahi wa qadarihi. فمن أنكر شيئا من ذلك تكذيبا أو جحدا أو شك فيه فهو كافر مخلد في النار. Hikarua din ha mga salaggu-laggu dusa. Amun hikasud si manusya palom sinar ka jahannam amuna impagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo kahagarunin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ko mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa kandi ikaw mamarat saya hamalaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan si mga kakitab-kitaban piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga kanabihan aw rusulihi atawa kandi ikaw magkahagad ha mga karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga karasulan piaturun sin Allah hapiara sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ipon niya. Atawa kandi ikaw magkahagad aun adlaw akhirah atawa kanaw nadlaw mahuli amuin balikan si manusya atawa kandi ko magkahagad ha mga qadar amuin qadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ankara shay'an min dhalik takdhiban
Hisiu-siu long si mga kaulamaan, insulangun niya, ingkarun niya, hati niya di niya kahagarun, hambuk sa jayat din ha mga siyabot na to, hakar na amuin panghimuting niya, dan tutuod, hikapag kufur niya na pa Allah subhanahu wa ta'ala. At awakan nagduarwa sadya siya. Uno kalaw mo bihan, aun Tuhan, at awakan wayroon. Aun yan din ha mga manusya pagkabaakan na to. Aun yan din ha mga manusya pagkarungukan na to. At awakan nagduarwa in pangatayan nila. Hadi sila magkahagad aun Tuhan at awakan wayroon. Aun payan kabaakan mo din ha mga tumpukan si mga manusya, impangahagad nila wayroon Tuhan. Mulhidun. Amuin mga manusya di nila kahagaron aun Tuhan. Na inini din ha mga salaggu-laggu, dusa pa Allah. Salaggu-laggu hinang hikapag kufur si manusya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asababiyat miyabot pa darajat amo hindi na sila magsambahayang, di na sila magpuasa, di na sila huminang sinhinang hinang marayaw, karna ingkatan kakahinang nira wayroon amuin hinang mangi. Sabab sin pangahagad nila wayroon Tuhan magtutungbas, wayroon Tuhan magdirihil, amuin magdirihil siksa. Wayroon kahagaron nila. Di nila kahagaron aun Tuhan. Hati niya naon sadya sila sinwayroon nagpaon kanila. Na inini mga umat bariman, kufur akbar. Kufur dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naon yan din ha mga mano sa biyahanin pangahagad nila. Di sila magkahagad aun Tuhan. Di sila magkahagad aun Tuhan nagpapanjari kanila. Sababiat tumang matbar iman, din ha mga amun hikasud nila, palawm sinar ka jahannam. At awakan di sila kumahagad, aun mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyaran niya rin di hadunya, at awakan iban malaikat, yaun run hataas langit, amuin. Piarasin Allah subhanahu wa ta'ala, diaksin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin magjuti rin dun hataas langit, iwan rin di hagin lupaan. Asalaon to mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala, piapanjarin niya din hasahaya. Matawd da kuman mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala, agun di maitong intaod si mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun pa din ha mga malaikat, amuin nagdara sin arash. Amuin nagdara sin arash sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban aun pa din ha mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala, yawn nagtatawaf, nagkuliling din na ha arash sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tantutud in mataod dakuman, in mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway mo yato kahagaron. Suway mo kahagaron aun mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala, biara sin Allah subhanahu wa ta'ala rin di hagin lupaan. Aun mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala, yaon nag-iibadat sa hataas sin langit. Nasuway mo yato kahagaron. Bang muyat to di kahagaron, tantutud na kapag kufur na ka. Di ikaw kumahagad sinuway aun malaikat. Piapanjaris na Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan amo hindi mo kahagaron. Kufurun mo yung mga kakitab-kitaban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di ikaw kumahagad aun mga kitab. Piarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Kan Jibril ay piarasin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga kanabihan. Karna rindun pialabay sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Jibril alayhi salatu wassalam. Sababiat tumang matbar iman, hambuk sadya hindi mo kahagaron. Ha mga sabot na to, tanto to di kapag kufur mo na pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Tanto to nakapangahagad na ko simpangahagad bukon amuin bukon bunnal. Nakapagkufur ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan mga karasulan piarasin Allah. Di ikaw kumahagad mataunlong mo mga kanabihan. Di ikaw kumahagad mataunlong mo mga karasulan. Di ikaw kumahagad sinaon rasul. Di ikaw kumahagad on nabi. Ha? Nasa mabit tumang matmariman, nakapagkufur ka pa Allah. Nakahinang ka sinhinang hikasud mo palom sinar ka jahannam. Atawakan di ikaw kumahagad on adlaw mahuli, balikan na to hasusungon. Haadlaw ka na. Atawakan di ikaw magkahagad sinaon qada, amuin qadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambog sa jarit to lang sin mga kaulamaan, hindi mo kahagaron, nakapagkupur na ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab may ta, himuting mo in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yakfuruna billah wa rusulih wa yuriduna yufarriqu baina Allahi wa rusulih wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala sabun na tuod in mga sila amoy nagkufur pa Allah. Amoy wala sila kimahagad on Tuhan, on Allah nagpapanjari kanila. Wa rusulih iban di sila kumahagad daon mga karusulan piarasin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ipon niya. Wa yuriduna yufarriqu baina Allah, papagbutason nila impangahagad nila pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan si mga karasulan niya. Hatin niya kahagaron nila sadyaon Tuhan, sa di nila kahagaron wayroon rasul. Atawakan kumahagad sadya sila kahagaron nila on karasulan, sumagawa di sila kumahagad on Allah, on Tuhan. Na inya to mabilang da siya kufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mabilang dayat to siya kufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo kahagaron in mga karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumakahagaron mo on Tuhan. Hambog sadya in papagbutason mo, hambog sadya in maig, ha mga siyabot na to, tantutod na kapag kufur ka pa Allah. So way mura, papag-agaron katan, in kumahagad ko pa Allah, iwan kumahagad ko pa mga malaikat niya, iwan kumahagad ko ha mga kakitab-kitaban, piyaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan kumahagad ko ha mga karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan haadlaw mahuli, iwan sinamuing gantaan, kader kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay mo yato kahagaron katan. Di ikaw man jarilaw mo, amura in kahagaron ko, malaikat sin Allah. Sumaw di mo nakahagaron in Allah, di na ka umamarat sa pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan ha mga kakitaban sin Allah, iwan si mga karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin adlaw mahuli, iwan si mga kiader kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, inya to invalid das. Di dayat to tay mo kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabilang da ka kufur. Mabilang da ka nakapagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanlang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika humul kafiruna haqqan. Sila natulong sin Allah subhanahu wa ta'ala in kafir mudnal. Sila natoy mga amuin kafir, nagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Sa unnar tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyatagama na mo ha mga sila nagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala in siksa halom sinar ka jahannam. Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira. Sa unnar to din Allah subhanahu wa ta'ala li'anat niya yung mga kafir, yung mga sila amuin simulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Den ha mga hikasud, den ha mga hinang hikasud si mano siya palom sinar ka jahannam, inkaru fardu syai'in min arkanil islamil khamsa. Amuin sulangon mo indin ha mga rukun sin agama Islam. Sulangon mo indin ha mga rukun sin agama Islam 5. Amo na yung pagsyahadat pa Allah, yung nagsaksi pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon Tuhan mapatutsumbahon ba't malingkan Allah. Iban in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipon siya, iban daak siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaruha niya, iqamus sala, yung pagtunay hasambahayang, yung pagtindog hasambahayang, iban sin zaka, iban sin pagpuasa, iban sin paghajj,
hambuk sadya halima ini, hindi mo kahagaron, sulangon mo na tantutod na kapag kufur ka fa Allah. Tantutod na kahinang ka sinhinang, amo inhi kasud mo palam sinnar ka jahannam. Siyaksian mo ay roon mapatot sumban bat malingkan Allah. Siyaksian mo yung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul niya, iwan ipon niya. Sumagawa, wayron ka nagstimuto na isin sambahayang. Nagpupuasa ka, nagzazakat ka, naghaji ka, sumagawa, di ko magsambahayang. Di ko magsambahayang halima waktu. Di mo sambahayang ang 5 waktu sin Allah subhanahu wa ta'ala piyapanjari niya, natantuto na kapag kufur ka pa Allah. Imbali din ikata. Sabab hindi ko magsambahayang. In sambahayang sa laggo-laggo, amuin daak sa laggo-laggo, giwajib sin Allah subhanahu wa ta'ala hamang ipon. Sababet tumang matbar iman, subay mo kahagaron. Subay mo kahagaron in 5, amuin 5 rukun sin agama Islam. Iwan subay mo ini kaingatan. Bukun sadya timub tubrid to kaingatan mo in rukun sin agama Islam. Sumako di mo hinangon, subay mo rahinangon mga umat bar iman. Kasababet tumang umat bar iman, den ha mga hikasud diyan si manusia alam sinar ka jahannam. Di natud kita niyo magpahaba, sabab sin in waktu na to lando tud mahaupo. Den ha mga hikasud si manusia, halam sinar ka jahannam, amuna al-istihza. Amo na impag-udyo-udyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Udyo-udyoon mo in Tuhan, Rabbul Alamin. Sa laggo-laggo dusa pa Allah. Sa laggo-laggo hinang hikapag-kufur mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan udyo-udyo minakamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan karurukalan mo inakamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyan din hamanga sa laggo-laggo kakahinang pagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan udyo-udyon min Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na lima ba yan? Kita na to dahalom sin Facebook, nag-viral, inhambuok. Amo in manu siya yaon makhluk. Amo in biyutang niya impatta. Sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam nito building. Amo in kita tahalom sin Facebook. Hakar na amo in pangudyo-udyo niya. Nasuway yung mga bangsa muslimin, suway sila marukal haka kahinang nyato. Sabab inagama nila inyo udyo. Apabila udyoon mo in Rasul sallallahu alaihi wasallam tantuto din agama kipag-udyoan. Iwanin Allah subhanahu wa ta'ala. Ning pag-udyo amo in pagpangudyo haka masin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagpangudyo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam din hamang hikapag-kufur sin manusya. Din hamang hikapag-kufur sin manusya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Pamunga ya Rasulullah, Qul abillahi wa ayatihi. Amuin kiaunan niyo, nangudyo-ngudyo ka mo pa Allah, iban hama kaayat-ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hama karasulan niya, iban harasul niya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sabunnal to lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw na kamu ini rumison pa, ayaw na kamu magreson. Ayaw na kamu lang sin Allah subhanahu wa ta'ala dumawa. Sabunnal to nakapagkufur na kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, hapo asim pag-iman. Hapo asim pamarat saya niyo. Hasababiyat tumang matbar iman, tubtuban na to narindihin wa in muhadara na to, insya Allah subhanahu wa ta'ala, sugpatan na to man haru kaing wakto, murah-murahan nakarihil ka to tanyo ini pangadjian iwan kamumpaatan in pangadjian ketukbal na to biyayaon wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah